الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسيب جلب تدب الإسلام ɓawo yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah taguɗo en waɗi en bani adam, ɗum ko nema. No woodi ko tagi o waɗi kulle. ɓawo wadde bani adam o waɗi en julɓe, ɗum ko nema. No woodi siɓɓe meɗen ɓe wona julɓe, ɗum kan na sabu doole maɗa hani yettugol Allah. ɓawo ɗum ɗo fuu kadi o waɗi en e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji, ɗum ko mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Kuntun khayra ummatin ukhrijat linnas, ɗum kadi ko nema. ɓawo ɗum ɗo fof ñande be ñande si tawi weeti hara hiɗa maapi sa totta e farillaji maɗin joyi ka juulirde hara ko julde jama, ɗum kadi ko nema. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki ko kala juuluɗo julde subaka julde jama ka juulirde baraji makko no fota wana fuɗo jemma fof. No woodi woɓɓe ɗum ɗo Allah no neminiri ɓe, yo Allah hon duuminan ɓen ɗon newnana ɓe heɓari ɓen kadi. ɓe maaki nokku goo sa heɓi julde geeƴe ka juulirde julde jama baraji ma no fota wana fuɗo feccere jemma. No woodi heɓay ɓe ɗiɗo ñande be ñande, yo Allah winnan en fof baraji ɗi newna wawe waɗugol. ɓawo ɗum ɗo fop hiɗe weltano subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo en nde hitande ɗo kadi ko nde jumare ɗo woni jumare aranere e hitande 2022. goto me wawa ande ko jelo surra 2021 anti ko jelo surruɗa ko fatundeji jelu hiwrondira jaka yo 2021 on hari a tawanoka ka liste ma yeyɓe ɓen. est ce que non ko goɗɗo e men hino andi kay si tawaka e o liste 2022 ɗo ko andi ɗum ɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allah poɗu balɗe meɗen ɗen o moƴƴina battane ɗen. yeruɓe Allah ƴettiti ɓen kadi e nder nde hitande yo Allah taw Allah yaafiki ɓe so ƴettiti ɓe. Enen kadi yo Allah wurno en ha ka moƴƴani en ɗon. ñande tawata ko lumboygol gaɗa to woni ko moƴƴani en, yo Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitu en nden ñande. yo Allah taw hara nde hitande ɗo nde yaadani en e kala bakkatogo jogino ɗen. yo Allah taw nde hitande wonde arde ɗo natunde ɗo kesum hara nde ardani en e kala moƴƴere. yo Allah waɗan ɓiɓɓe julɓe ɓen fop mo be ka wawi wonde nde hitande ɗo hara ko hitande polgal e ɓantal e yafanede bakkate e sellugol immorde e kala nawnare e ɓeydango kala jogiiɓe e okkorgol kala mo jogaki. musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗum ɗon feƴƴi komi yewtata toɓɓere ɗo ko jabagol landal daɓɓal pot. ko honɗum woni ɗum, ko yowodiri fii ko wiyete ko mbile e ñanne e ndure an nemmo fii bomɓe. ɗum hino woodi ka ala, ɗum no woodi. wano yirete ni fewon ɗo kala naatayɗo yaltayɗo ka muɗum ɓornoto ni doloki molanagi lekki jangol ngol, ko ɗum holli jangol ngol no woodi. ko non kadi woniri ñanne hino woodi, mbile hino woodi, ndure hino woodi, korte hino woodi, lampede hino woodi, mbilɗede hino woodi. ɗum ɗen hani jaɓugol ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo al aynu haqqun. nokkuɓe ni al aynu aynun hino woodi. no hana hulede ka hanaka hulede, halaka hulede. ko honɗum hana waɗede ko ƴettugol précaution ji ɗin rentorɗi ɗin. ko yogay ɗin rentorɗi ɗon seeɗa yewteten ɗo seeɗa ko ɓuri e raɓɓiɗude bisnillah. ko andi kon tawo buyi e meɗen ɗo yo yafoto si hawri e goɗɗo, si fokkitiɗo yahugol ka meɗen andinta ɓen ton hino yahude. ko ella molanaɗo noon hara no huli ta hulu. fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ta hulu hay hunde hulu Allah. ɗiɗa ɓunɗum buy hewte e Konakiri susata yarugol Fuuta hara no huli tun ñanne e probléme ji. si suusi yahugol si oto hunno woodi kum hewtoyta ton ko yahugol haka kawtal gara ɗon, ɗum ko ellaji non. ko wiyete ñanne na Fuuta tu woni ñanne no ɗo. si tawi ko ɗum alaka wawɗa wonde ka ñanne ala. ñanne woni e nder Makka, ko Belgique ɗo wata ronkude wonde. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam seede hino woodi nelaɗo ɓe mbilɗama, mbileɓe ɓe mbilɗiɓe nangi net ko hombo nanguno ko ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam.
si tawi hiɗa moƴƴuno hara ko sabu moƴƴuki manu nangatanoma kono a moƴƴata ha hewoɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka nangi ɓe ɗon ankati goɗɗe o fambama toon ɗe wuɗɗay goɗɗe noon no wuɗɗira sabu jarrabuye ndargol ko honno wanta position ma on telen ɗum ɗon si waɗi goɗɗum no wuɗɗira kadi Allah acca ɗe feƴƴa sabu fiya montane bakkatu ɓantaneɗa darja goɗɗum kan no waɗa hara ko fiye jarrabuye ndargol sa tabita e hoore gonga o kono ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam acci Allah acci ɗon goɗɗe feƴƴi fiɗi ɓe net an kadi si goɗɗe go wayi ɗon ɗe fiɗima ko ya waɗu sifa ko ɓe waɗuno kon fiya ndaɗo joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ala wo e moƴƴere ko wawata en naɓugol aljanna sina ɓe yetiki en kum ala wo e bone hum ko naɓata e yite jahannama sina ɓe rentini en e makko ɓe janganayi on ɗo du'a ɓaynelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe bilɗama tabitile pellet ɓe bilɗama ɓe soñji ha hewti nokkugo ɓe waɗano e piɓe 10 ko ɓuri e sellude kon ɓe soñji ha ɓe sikki tigi tigi on ɗon hewti tigi tigi on kaɓe faato Allah subhanahu wa ta'ala on immini Jibril alayhi salam ari mocciri ɓe du'a ɓe sorti e konko ɓe bilɗano e muɗum an kadi ko waɗɗima ɗo ya bilɗe ko ya gollitir ɗin ɗiɗa ɓunɗum kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ɓe yeeti en kala ka wonɗa e natugol e saare hara saare nden c'est pour la première fois wonɗa natude e gon hoɗo ɗon ɓe inni jango o du'a ɗo sa jangi oɗo wondude e hoolagol gomɗingol hay e hunde bone ko woni e nden saare wawama heɓugol hay e hunde bone yimɓe nden saare wawama heɓugol ko ɗiɗo jogotoɗa ɗo ko ƴettuɗa manto on joni ɓornuɗa ɗo fiwata a jange si yehi ha jangol ngol iwi fellitingol iwi few goto inatama ya ittu manto on a ittanaymo hoore ma kadi ɗi du'awuji ɗo ko hanaɗi duumede e muɗum joni noon du'a mo seydina Jibril alayhi salam lanɗo malayika on moccirno afwan ɓurɗo moƴƴude on e tageefo ngon Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɓaawo ɓe bilɗede jente du'a on mo timma ɓuri bindi ɗiɗi pet ɓay o ari o tawi ɓe eta maɓɓe on ɗon o tinnini ɓe taw ɓe ari forme malayikaɓe ɗiɗo oya wontiri ka koyɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oya wontiri ka sala maɓɓe ɓeyni ene ko honno heɓi o gorko ɓeyni o bilɗa ko wiyete o laabi bo woni ko bilɗimo waɗi mo e piɓe ko hondo kadi waɗi ha o wawi mo bilɗade ko batte sukundu makko ndu wonno ko ɓe hendi nelaɗo sa sallam no jogino sukundu moƴƴa ndu arayno ha ka balaje ga ko ɓe peeñi kon noon ɓe seedatano e darol kum ɓe seedatano kadi e peeñe ko ɓe peeñi kon noon luttiti noon ka sukundu ko ɗon ɓe ƴetti ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon ɓe wawi bilɗade nelaɗo ko ɗum goɗɗo no tawa e hikmaji ɗin sa immike ɗo a yehi hay so tawi ko ɗo sa okkay goɗɗo coñcol hara a ɓurni kengol ya wuppugol ha ngol laaɓa pos itta batte ma on e maggol si jonnagol goɗɗo hiɓe wawi rewrude ɗum ma ɗum ka paɗe hiɓe wawi rewrude kadi ka paɗe ko ɗum siyoto maw men ɓen si hewti kikiɗe paɗɗe fo ɓe ƴetta eɓe naada si paɗe ɗen yaaɓi joni a wattike ɗe ha ɗe yaaɓi leydi ɓisiki ka ɓawo paɗe ley kamɓe si ɓe hendiga ndin ɗon hiɓe woodi tigi tigi on ko ɓe gollitiroyta si a fembike kadi sukundu ko fembiɗa kon kadi ta liɓu ɗum ka woni wo sa itti peɗa kadi ta liɓu ɗum ka woni wo ayemo ko bano jooɗi hay hoore lawol no itta peɗa tun liɓira ka liɓiri o hana siko coñcol ma kadi wuppugol ha ngol laaɓe taw ko ɗum dina ka wi taw si ƴetta noon jonna ɗum goɗɗo hay si tawi hara hina kulol fi bomɓe ɓen fuu ko noon on tigi woni ko gerdata ɗiɗa ɓunnu kay ko ɓurata dandugol kon fuu wata on tigi neɗɗo wonu neɗɗo yoruɗo juuɗe wonu neɗɗo okkowo sa woni okkowo sadakaji maɗin ɗi dandete piiji buy wata wonu añanɗo wonu yaaja jungojo juuta jungojo yaaja ɓerndejo kala mo yiwɗa tawata hino haton jini Allah ɓurnima e hoore makko okkormo o du'o ko o du'oto ɗon kon si tawi ko o gañoma du'a on koye makko yiltitoto ma hay so eɓɓoyi goɗɗum jabotako ɓurna ɗon ko honɗum o innay ma yo Allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi yo Allah reene yo Allah dande bone ayɓe ma siko yawɗo toon ɓeyna yo Allah hewtintino e hoore jam moƴƴere yo Allah ɓeyduga ƴettaɗo hara gonɗum haton jinda ɓuri ɗum ɗo sabu sadaka hummakun 10 euro malno gasa hay hewta 5 euro 50.000 sa joni ɗum nokkeli go si ɓe duwani kema ɗon sa wattinade hakkille joginoɗani fof a ɓeyday kadi kono wata on tigi wonu yoruɗo juuɗe
masalan joni ene wonɓe gaɓe woɓɓe yehi darnani mawɓe muɗum ɓe waɗi suudu karoni nder e ɓaaw waɗi pano hino jalbi watti ɗon forage hino jalbi addoyi otowal darningal ka tande ɗon har haysi mawmaɓen fokkiti ɓe naɓorta haysi tawi kuranji ɗon a poɗanari goto ɗo yeru ampulum hayso heɓata prise ndiyan ɗan kadi hara ko ɓerɓe ƴoga ɗon hay naɓangol ɓe ɗon gotum asali ɗum ɗo dey si ɓe immoyge dey haray woni gañanandi sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki o laataki ko wi'ete kon julɗo ñamayɗo ha haara waltina hara kawtal makko ngal hino weela joni noon an a ñaami ndiyan no wodanma suffisamment kono kawtal ngal ko ɓe ara ɓe konka si ɓe heɓa ndiyan poɗan ɓe ɗon gokkum kamɓe kadi ɓe joga ka maɓɓe siko kuran on kadi hay sa waɗantaɓe prise ji ɗin hara ɗum ɗon ɓe brançay kama meyo ɓe jalbin haray a holli anniye on ɗo on tigi tigi on haray a itti haqqe kawtal ngal kono wona ɓe jalbin wona ndiyam ɓe heɓata wona naɓorteɓe ka otowal wona ñamete hay ko lutti kon kadi ɗum ɗon haray moƴƴari nelaɗo sa sallam no maaki wosi goɗɗo e moɗon defi tewu tawi hara noon ko defi kon wata yonugol yo ɗuɗɗi ndiyam ɗan o waɗa ndiyam bus ɗon haray hande kadi battete o wona e ndiyam ɗan o hokkora kawtal ngal mo ɓe urna bete wona heɓi haysi tawi heɓaki ɗum ɗo fof ko hollugol yeññugol ngol joni noon arten noon ka du'a on momi faala andintinde hoore ko du'a wonɗo très simple jibril ko ɗum ɗo mocciri nelaɗo ɓurɗo moƴƴude e malayika mocciri ɓurɗo moƴƴude e taguefo ngon o wi bismillahi o fuɗɗori taw inde allah bismillahi arqika ko inde allah dey mi wonma e moccirgol min kulli da'in yu'zika immorde e kala muusendi immorde e kala nawnare ko wonma e muusude o watti yeeso ɗo wamin sharri e immorde e bone kulli hasidin kala gaño innaka ko oɗo ma immorde e kala gaño o watti yeeso ɗon wa aynin immorde e kala mbile ndure jinna ñanne fop no natori ka en ɗon o watti ɗon no yeeso ɗon allahu yashfik kono noon namin jibril dewni ko dikkinayma ko mbo dikkinayma subhanahu wa taala kono ɓe ƴetta précaution ji ɗin ƴetta asbabuji ɗin ha gayna yiltoɗa noon toroɗa allah o duwa simple ɗo o timma bindi ɗiɗi ko o gollitirta an kadi si ko an nawni si a nawnira hakke ko nelaɗo sa sallam wiyen hiɓe waɗi duwa spécial ɗum ɗo ko fi fayɓe ɓen tun moccirte on no aɗo payi kunkun wawde moccitanade hoore mum haka o helli foya ko o duwa ɗo woni ko o moccirte a izuka bi kalimatillahi tamma min kulli sheytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma foppu natori nder ɗon o ɗum mocci payi kum moccitirte bimbi e kikiɗe kono sa daari joni on tawi ɗe weltindi e muɗum si docteur jono windi ɗo joni ordonnance yo payi kum ko ƴettuɗum ɗo laabi tati bimbi laabi tati ñalawma laabi tati kikiɗe leere o ratata joni noon neɗɗo ko ya ñawdo fi wata a nawnu ko ya ƴettu précaution ji ɗin si aroyi noon hande kadi gollitira noon ko wiya kon kono wona ya accu ha ukkudira e muɗum ko o duwa ɗo seydina jibril alayhi salam woni ko muccirno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewnuɓe bilɗano kaɓe daɗarɗon noon hina enen daɗata na innugol fi a jooɗiki ga a huuli yewgol fuuta fuɗana toon tum bomɓe ɓe no woodi yimɓe moƴƴuɓe wonɓe toon hara haaju maɓɓe ala ɗin piiji no woodi woɓɓe ɓe wonduɗen ga hara hiɓe boni ɓuri ɓen ɓe sikkiten ka fulawa to ta goto hulu ka muɗum ta goto hulu yahugol ka muɗum si a fokkiti kadi woɓɓe koyo suuɗo hay suusata wayna gongol kala mo wayniɗa ko du'a moƴƴo woni ko jokkintinayma e moɗi yo allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude en joddi argol honno humpito mawɓe ɓen yo allah hewtintino on e jaam yo allah danno on accident yo allah reeno on ayna siɗa jogui semmel ma di ko sifani on digi hani wonirde noggo si ɗon feƴƴi mi artana en e suratuji ɗiɗi ɗi tawata en foppuɗen hunjiɗi suratul falak e suratul nasi ɗi nelaɗo sallah sallam maaki ya moccitorɗi laabi tati nde hiɗa waalo sa fini bimbi kadi jangaɗi laabi tati kala waɓutu kadi mo salminɗa woya waɗu ayatal kursi nde wotere waɗa qul huwallahu nde wotere qul auzu rabbil falak nde wotere qul auzu rabbin nasi nde wotere si tawi ko subaka waɗa tati tati siko futuro waɗa tati tati amma fana e alansara e geeƴe ka be nde wotere wotere ko fi hon ɗum go'o ayatal kursi on ɓurna ɗon ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam kala duumiɗo e janngugol ayatal kursi batte kala julde ko tongi mo natugol aljanna ko mayte
ala hijabu aya ɓurɗo e mawnude e nder 6666 verset wonɗi ɗin ka nder qur'an ko ɓuri mawnude ko ayatal kursi. joni noon a heɓimo 5 fois après chaque prière tawti mo jangatamo nde hiɗa waalo tawti mo jangatamo on sa fini bimbi woni 7 hay e hunde wawama hewtugol a haton jina e oustage a haton jina e ceerno a haton jina hay e goto ko windanama ko wiyete kon hijabu. ala hijabu ko ɓuri ayatal kursi. ñande be ñande a waɗimo laabi jeɗɗi hay hunde ala goɗɗum ka natira ɗon musidɗo. si gokkun naati ɗon wawi misilwal wawi feƴƴugol ɗum ɗo fof hewtama andu ɗum ɗon pelle ko min allahi subhanahu wa taala ko jarrabu en innu qaddara allahu ma sha faal ko montanede bakkatu ɗum ɗon ko hewtanma. arten ka qul huwa allahu ahad e ka qul auzu rabbil falak oyni qul maku a uzu miɗo molora bi rabbil falak jeyɗo subakaji on ko ɗum hiki yeso min sharri immorde e bone ma halaga dennagal ko tagi ko mi torike madanda on non bet yoni immorde e bone kala allah ko taguɗa ko mi torike madanda. joni noon o yahoɗo e ley ɗon détail seeɗa wa min sharri immorde e bone gasiqin jemma isa waqaba si neɓɓiti wa min sharri e immorde e bone annaffasati ɓe wutta ɓe tutta filɗo kadi e nder piɓe wa min sharri e immorde e bone hasidin añanɗo gaño isa hasada so feññini ngaygu ko wonɗen e hulude kon fop hatta yehen ton ma waɗen piiji goo woɓɓe heɓay mbuuɗi jaɓata hay ɓornagol woɓɓe heɓay jawle jaɓata hay ñamugol ko yeɗɗi woɓɓe heɓay jawle jaɓata hay natugo e suudu yeɗɗundu woɓɓe heɓay jawle jaɓata hay ƴawgol e otowal labangal sa molori ɗum ɗo fop natori ɗum musidɗo wata allah nemine wa'a kadi womo allah nemina kadi ko hawde mo hawde tuma marata jawdi ni. allah no yiɗi inna allaha yuhibbu wohi mo yiɗi iza an'ama ala abdihi so o nemini yiyaɗo makko on an yura atharu ni'ma yo battenema o yiye on tigi wata wow hara joni womo allah neminari sabu kulol tun kundule maɗuma ta hulu ɗum. bani adama yo gomɗin piiji tati a wawaɗi daɗude mi wawaɗi daɗude hay goto wawaɗi daɗude a ƴoƴirari fiya daɗuɗi a ɗaytirari fiya daɗude goɗɗo ƴoƴari ha o wawi daɗugol ko wiyete ko mayde la najata min al maut a wawa dadde ɗum no gerɗa o ñande go a wetoray wo ɗiɗi wo laara hata fi duniya ka adna ɗo a wawata fowtade ɗo laqad khalaqna al insana fi kabad e wikku wakko ko hiɗa iwra ɗo kunɗo no regila kunɗo no yuppito kunɗo no regila kunɗo no yuppito tammun ɗum la salamata min kalamin nas a wawa kadi hisude daɗa e kundule jama o an a waway moƴƴude moƴƴo e jama on fi wata ɓe wowle wallahi ko sama kala eɓɓuɗa eto tun hara allah wowlarima kono yimɓe ɓen la kono yangoranɗa ɓe wo ɓe ronki anditinardema a wawa waɗande bani adama ha hewtito ko allah waɗani bani adama kon kono kanko bani adama on e allah ko honto ɓe sakkitori ko allah daali innal insana tabbitino neɗɗanke on dey li rabbihi wonande joomi makko ko lakanudun ko dulluɗo si o neɗɗo on dullani oɗo an a habboto waccede telen oɗo wallahi ko mustahil ɗi piiji ɗo la najata min al maut la rahata fi dunia la salamata min kalamin nas ɗiɗo a wata dadde ɗi few tafala yejjito joni noon ayni min sharri gasiqin jamma isa waqab wa min sharri naffasati wuttayɓe tutta no o gerdiri wo o ndaaroy o yolloy allah mi torikema dandam ɓeɗo on fop muccitoɗa ɗum ɗo feƴƴa waloɗa hara ɗa juuli gueƴe ɗa juuli chafe witre ɗa wondi e salligi waloɗa watta ɗon ayatal kursi allah adda malaikaji o spécial ko aynama ha weeta hunde ɓaɗata ma na cheytaneru na jennajo na ñanne na mbile na ndure kono si goɗɗo ari o anda hay ko honno walori o hewti hay o ɓortaki o walori n'importe ko kanko e cheytane woni ko waloti pellette a hoyɗay jiiku jaaku tigi ko probléme ji tun kono sa walori ɗum ɗo wallahi allah renete ko nelaɗo sa sallam maki ɓe maki ɓe ɓeyditi hoore ɗon ɓeyni wo man qara al ayatayni al akhiratayn min surati al baqara wo ka fatahu wo kala janguɗo ayaji ɗiɗi sakkitiɗe ɗen e suratul baqara wo ɗen ɗon ɗe yonete jemma on fop simple amana rasul alamu hunjaki ɗum e julɗo ko ɗen woni ayaji ɗiɗi sakkitiɗe ɗen ka suratul baqara amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun ha lannoya wosa jangi ɗe ɗo allah adday ko aynama ha weeta joni a heeɓi ko aynama ha weeta a walo di e salligi
kala neɗɗo fodde himo wondi e shalligi sheytane wawamo ɓadade lanni hande kadi ko kollol sheytane e yimɓe e jinna e ndure si tawi noon ɗiɗo fof ɓeni ko ɗum ɗo wata protégirde hoorema lanni hande kadi ɗum ɗo neɗɗon no hani gollitirgol ɗum ɗo watta ɗum qul a'udhu bi rabbin nasi on e ala nadde détail ji ɗin ko suratuji ɗi hunji ɗen anduɗen firo muɗum si ɗum ɗo feƴƴi du'a daɓɓo kadi mo ɓurnaɗo maaki janngamo laabi tati bimbi janngamo laabi tati kiikiɗe hara welsindaki o andi probléme on cheytan himo dogira e ɓandu bani adama wano andirɗen ƴiƴan ɗan dogirta ƴiƴan wawa darade e ɓandu bani adama o wuura cheytani kadi o accitatama ha tuma nde wonki ki yalti imamu ahmad bun hambal imamu ahlu sunna wal jamaa ha ko wonki makko ki yaltata himo gerrude e cheytani on haɓɓiti ittaymo hoore tawhid si tawi noon ɗo ko imamuɓe ni kono sikkuɗen enen ko welsindotoɗa kon bani adama yeeɗo o welsindotako e ɗaɓɓere makko nden leereji ɗi o dawata ɗin leereji ka mbuɗɗin heɓotoɗon leereji ko honno ko ɓe yoɓatamo ɗon ɗiɗo o yegitata fi majji kono hara mo welsindi fi hoore makko andi aya ko Allah yini kon qu anfusakum dande hoore mo wahali ko ɓe ɓeygure mo naara yiite na tontun no fuɗɗori ɗon taw ya ƴettu précaution ƴetta hijabuji ɗin fop hande kadi hara a wata feloyde hoorema kono so tawi a moccitotako na sonnaji o moccitoto na ɓiɓɓe ɓe moccitete hande kadi ko ari wo natay ko ari wo natay ndaare mi yiltito ɓaawo seeɗa si goɗɗo no yaltude ka muɗum cheytan no habbima fi yo yaadu ñallal ngal fop haraɗa jiiɓodiri nelaɗo inni sa falaka yo yaadu ya jango duwaɗo bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أدل أو أدل أو أذل أو أزل أو أزلم أو أزلم أو أجهل أو يجهل علي شيطان يلتك باوما نيالانغال فاب والله كون لا صلى الله عليه وسلم ماكي ويوتي باوما كون واتان ko ina bon habbode mo do ka retour no gasane mo arta mo yuti golle himo ronki mo jogi susiji tawati tigi on habbode mo do ndaren sen naati de ne la rasul sallam e maaka sa hewti kama jango do ado sinata bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna sa jangi oɗo ko ɗon kadi accatama on naddata ka nder suudu wallahi summa wallahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wama yantigo anil hawa ɓe wowlirta beleɗe wo sa hewti naata kama innaɓe assalamu aleykum goɗɗo woni ton ala ton harana jooma galleji warotoɗo ñento sotta dum fi andugol dum kono ɓe ngori mum jokki neɗɗo ko ñawdanto ko tiinde nden na hoƴƴudu ndum ta tefu hay e hunde ko wowla ɓawma tefu ko wowla yeeso ma kon si goɗɗo suusari wowlude yeeso ma ta tefu ko wowli ɓawma ɓeygure ma ta juhunde few l'islam on no sali ɗum kala ko ɓe suuɗuma accuka suuɗiɗo janga sa hewtinaɓe assalamu aleykum mawɓe men ɓe wallahi yo Allah yaafo fatiɓe hiɓe anduno ko wiyete kon sunna ɓe fuɗɗoto matinde to yummiraɓe ganda he awa alaji ceerno hen ɓe ɓadike si tawi no woodi ko woncitete woncite so tawi no woodi ko suuɗete suuɗe ɓe hewta ɓe salmina kadi ɓe habbo ka hayne bisimilla ko ɗum ɗo tigi dina ka wi ndaaro hen suratu nuri wallahi yo Allah yaafoɗo e mawɓe men fatiɓe ɓen jon noon jangawo duwa ɗo naata salmina ange cheytani on waynodiri sa hewti ka ñamata ara jettari jikku porto ñamira nano e ñaamo no jogori ɗo fourchette no jogori ɗo laaɓi fuu no yaaka hunduko ela sisalan maki wo laata akulu bishimal ɓe toriki en ɓe jeeji wata ñamir nano fi honno fa inna cheytana yakulu bishimal cheytan de ko nano ñamirta na en comporte ha ƴetten comportement joni hara ko enen cheytani hawtata si tawi ko fourchette e ɗuma fourchette o joni yo laɓiki wonu ka jungo nano kinɗon ki taƴa kono fourchette o wona ka jungo ñam hara ko no ñamirta kono hino nanniɗi hino ɓoyli hino kaani no hersini yo julɗo anduɗo wuuri ma yo ñamir nano anditen ko honɗum woni golle nano ƴetta gonga hara ko gon ñamirta kadi fi to en ari leyɗe porto fi comportagol wawa porto wallahi wawa wonugol porto e wona e noon porto ka kaydiji kono e wawata wonde porto ka diina e wawata wonde porto ka jikku e wawata wonde porto ka fina tawa e wawata wonde porto ka aada kamɓe ɓe ma pakigoy ñande on tigi inni naati o jatti o jekki diina kam si hina ɗum himo ka ciifum makko himo ka koyen mum makko si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe sa yeehi e saare hara ko nden ñande fuɗɗiɗa yahugol e saare nden nelaɗo maki ya jango o duwaɗo bone ko woni e saare nden e yimɓe saare nden ɗon wawama hewtugo sa jangi oɗo si natuɗa daɓɓo ɓe maki allahumma rabba samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabba shayatina wa ma adlalna wa rabba riyahi wa ma jarayna
ndare waddi kamuli waddi leyle waddi gade sheytanuji din fop e kala ko di woni e majjinde kon watta dum honno as'aluka mido toroma khayra ko buri moƴƴude hadhihi alqaryata kala moƴƴere ko woni e ndedo sare wadu dum gebal am min mido toroma honno kadi wa khayra ahliha kala moƴƴere kadi ko woni e yimbe nde sare hoduɓe do wadu dum kadi gebal am e honno kadi wa khayra ma fiha e kala kadi moƴƴere ko woni e nder sare nden ko waddu gebal am o ni honno wa uzu bika mido molo ma kadi ya dandan min sharriha bone nde sare wa sharri ahliha e bone yimbe nde sare wa sharri ma fiha e kala bone hun ko woni e nder mayre sinata sana do ta hulu hay hunde siko immido do tipo États-Unis d'Amérique la même chose siko immido wondo yaade Luxembourg do c'est la première fois la même chose siko immido do yehi mamu hara ko denyande wonda hewde do la même chose siko dalaba siko bitta siko labe siko mamu si tawi kadi ka nder ka modon ton kodo lungo hida yaade hiwragol goddo jango o do nata si tawi odo hino juutamma hida hawji jango wonno a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq Allah mi molorima e kongudi ma timmudi dim fop mi torike ma dannan immorde bonne kala motaguda yanga do laabi tati nata odo kay c'est la même chose tay hara jon hida hottude e suudu pour la première fois nokku fu nokku hara sheytanoje jinnan hodi e modum jonnon ko odo jangata hara on wawa e hejjugol ton parce que wawa di yaltinde di wawa ma yaltinde ne bele ko kanji si yaltinde jonnon fi on hejju nder ton ka suudu heeru jango do ala bodo kadi dum do foko ne laado tindini en hato jina lanni ne laado sallallahu alaihi wasallam fop ko lutti kun ko sabu welsindare mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala wombe ben tawata hino wondi e jinna e nyuna honno hino bilda yo Allah ittamme luttube yo Allah beydi wadgol hijabu e meden aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim